bishobora gukoreshwa ku buryo bwinshi, bishobora gukoreshwa nka potage, mushroom soup, ariko kandi bishobora no gukoreshwa mu mboga, bishobora no gukoreshwa nk'ifu yakongerwa mu gikoma, gukoreshwa ku buryo bwose. Iyi tekinoloji imaze imyaka hafi 13 mu Rwanda. Amahugurwa yatanzwe ku bantu barenga ibihumbi 35, muri bo ibihumbi 15 batangiye kubikora nk'imirimo ibyara inyungu. Turizera rero ko ubwo abo ngabo ibihumbi 15 bahari bazakomeza no kwigisha abandi bagenzi babo bakinjira muri iyo business. Ikigo cyarashinzwe kiri irubona, hari ikigo kiri irubona mu karere ka Huye cyo kwigisha ku buryo buhoraho abantu bose bakeneye ayo mahugurwa. Icyo kigo kirahari, kizakomeza gukora, ndetse turateganya ko umubare ugiye kwikuba kabiri mu gihe kitarenze imyaka 5, tubitewemo inkunga kandi n'abafatanyabikorwa bo mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubu dufite amoko agera kuri 3 ari hanze, tuyamaze kugera hanze abahinzi bahinga, ndetse turacyafite n'andi mahinga agera kuri 6 akiri mu bushakashatsi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri dufite nuko dufite tekinoloji yo kuvanga ibisigazwa by'ibihingwa mu gukora navuga gukora nk'akarima k'ibihumyo. Icyo nacyo twakigezeho. Icya gatatu navuga buriya ndetse no ku mitekere yacu. Igihumyo ni igihingwa, ariko kugira ngo kikuryohere bigomba kugira n'uburyo ugiteka. Ubwo rero navuga ko mu bushakashatsi dufite izo innovation 3, amoko meza y'ibihingwa by'ibihumyo ashobora guhinga agatanga umusaruro. Dufite gukora umurima w'ibihumyo, kuvanga navuga no kuvanga ibintu bitandukanye ibyo bita substrate, tugakora umurima w'ibihumyo nuko no kwereka abantu uko bahinga ibihumyo, uko bateka ibihumyo kugira ngo babashe kubirya. Maze kubona amakuru y'ibihumyo n'uburyo bihingwa, nabonye ko ari igihumyo ari gihingwa umuntu ashobora guhinga ariko kitamutwaye yaba umwanya cyangwa amafaranga menshi. JUNCAO Technology navuga yuko igendera ku byo dufite, tutiriwe turajya kwishakishamo ibindi hanze. Nk'urubingo uzi yuko hano turufite mu Rwanda, insina z'ibitoki, amababi y'ibitoki uzi ko tuyafite, ibisigazwa by'imiceri uzi ko tubifite, ibisigazwa by'ibishyimbo uzi ko tubifite. Akenshi ugasanga ahubwo turabitakaza kandi byashobora kuvamo amahirwe yo kugira ngo tubihingemo ibihumyo. Ayo n'amahirwe dufite kuko dushobora gukoresha ibyo dusanganywe hano, tutiriwe turajya gushaka ibindi hanze. Navuga ko muri rusange igihingwa cy'ibihumyo gifite nakivuga mu bice bibiri. Icya mbere nakivugamo mu bintu bijyanye no kurwanya indwara ziterwa n'imirire mibi. Koko igihumyo gifite intungamubiri nyinshi cyane, abakiriye kibasha gukemura imirire mibi. Cya kabiri ni igihingwa cyiza ushobora guhinga mu gihe gito mu bintu byo gushaka amafaranga, kubera ko icyo twita navuga igishoro kiri hasi cyane ugereranyije n'ibindi bihingwa, kandi ibikoresho ukoresha byose ni ibikoresho twita ko bidafite akamaro. Akenshi ni ibisigazwa by'ibihingwa biva akenshi dukunda gukoresha, dukunda kujugunya. Iyo ubikoresheje ugakora ibihumyo, navuga ko bifite akamaro cyane kubera ku mirire ndetse no ku mafaranga. Ubundi nk'umugina usanga wera nk'amagarama hafi 400 mu gihe cy'amezi 4. Ubwo birumvikana yuko nuhinga hafi imigina 2500, ubwo numva yuko muri amezi 4 ufitemo inyungu hafi miliyoni, kuko ikiro cy'ibihumyo no munsi iyo gihe nkigurisha ku isoko gihagaze kiri hagati y'amafaranga 500 n'amafaranga 2000. Ntabwo ari amafaranga make. Iyo wasarura ibiro 50 ku munsi, urumva yuko ubusigasiye amafaranga arenze 100 mu mufuka ku nshuro imwe. Ubwo urumva yuko n'amafaranga ntekereza ko ari n'abafonctionnaire badashaka babona amafaranga 100 ku kwezi. Ariko ayo ngayo ukashobora kuba wayakorera mu gitondo kimwe, uzindutse mu gitondo kuva saa 12 za mu gitondo ukabigeza ku isoko, uyumva amafaranga dufate yafatizo cya kilo kimwe, amafaranga 200 ukaba yashize mu mufuka. Urumva ko ari amafaranga meza. Normally
have 5 years of experience doing this. I started this entrepreneurial way after graduating from college. By now I have 6 laborers. I'm employed and employed those people. Kuvuga ngo ibihumyo akamaro kabyo kuri twebwe kuba duturanye n'ababikora, ibihumyo birahendutse. Umuntu abasha kugira amafaranga 500 agahaha ibihumyo, akabasha kubona mu rugo bakabasha kubona intungamubiri ku bantu badafite ubushobozi bwo kuba bahaha inyama. Kubuzima ikintu cya mbere byiza navuga, ibihumyo bigabanya n'umuvuduko w'amaraso. Umuntu arabisekura, yamara kubisekura amazi yabyo akayanywa, bivura umuvuduko w'amaraso. Ikindi cya kabiri, ku muntu ufite umwana ufite imirire mibi, ateka isosi yarangiza agaha umwana. Igihumyo ni cyiza cyane kiruta n'inyama.